ki khubor ki babnya Umintri rang badu kari Narendra Modi mentakasngi ulasam ya kumbah nyopo hajat li ki shithi thungkam thungjam sheki samla ki brang shio kam thamai hapo ka rozgar mela hagajiya lang ka bla long lingba ka video conference haba ajin kren sheki samla brang shu shajit umodi ula ong hakini gisngi bamenta kari India kalanang kham scam kham shngan banang kham klan shu shu bane ka bla long shipos na minchwa Ulaong balatip kampaya ka India nagabenta ka jing scam ka san hima sima jongka ka sorkar ka bas scam jingmut bat ki jingpen ka laki baya shaprang umintri rang ba do ulaong ba menta ka prathai barok ka wai ka thrang ban panya de yala de ba ka India ha ka jingya lenti jongka ha ka roi ka par ulapan pa ba ka India kala ra ya ka yo ka kot jongka shakirin san ki ba kham shalor umodi ulaong ru ba kini ki rosga mela kila kala long ka kerteng bat ka dur ka dar ka bathamai jongka NDA bat ka sorkar BJP पहले की तुलना में ज्यादा स्थिर, ज्यादा सुरक्षित और ज्यादा मजबूत देश है। राजनीतिक भ्रष्टाचार, योजनाओं में गड़बड़ी, जनता जनार्दन के धन का दुरुपयोग, पुरानी जितनी सरकारें आप देखेंगे उनकी पहचान यही बन गई थी। आज भारत को उसकी राजनीतिक स्थिरता के लिए जाना जाता है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ये दुनिया में बहुत मायना रखता है। आज भारत सरकार की पहचान उसके निर्णायक फैसलों से होती है। Deputy Commissioner jongka East Khasi Hills District